Аселаму алейкум ва рахметуллахи ва барекатух. Некогаш десингјапе. Пренесено пес дека ковакти таро Малик ибн Динар, рахимехуллаху таала, јегиве и клило Малик ибн Динар, рахимехуллаху таала, те пирал ку улице, хем те дикело нардо, со керена, хем сар живинен. Пааке туке акерала преметинге ке тикне чаве, сарбешела кој кјуши, хем отикну нешто келела песке пувјае. Ама нешто чудно преметинга која кава тикну, додека отикну келела песке пувјае, понекогаш ровола, понекогаш асал. Палем келела, палем понекогаш ровола, понекогаш асал. По Малик ибн Динар, сар не саракава тикно лелале скоро внимание соске агар керела, по Малик ибн Динар, те на келтаро тикно, која ресладжи ко тикнова керја песке Малик ибн Динар, тамам те дълле селами, ма керја песке, вакла сока давле селам офтано тикно, хем на кагјале, ама на кагјале о Малик ибн Динар, ама ки годилеске од ова со дикляко тикне ма керја коркори песке, субхан Аллах, соске на денгюме тикне селами, вакла киранаман кадавле, заремо посланико салаллаху алейхи ва саллеме на денгја селами вакереле баренде тикнеде пуреда, па вакла кој си уме те надава кале максаме селами, кадавле. Ирангјапе палало Малик ибн Динар ко тикно, а о тикно исте пувјаја келела, до ближињапе слеске о Малик ибн Динар хема кергјалеске, еселаму алейкум тернеја, па кава ваздиња пошерова кергјалеске, ва алейкум салам ва рахметуллахи ва берекатуху о Малик ибн Динар. Акава диклале чуди бајма кергја, а котар туџанеја маман? Котар туџанеја дека месимо Малик ибн Динар? Па акава сандело тикнува кергја, о Аллах маре душе запознанѓале некогаш. О Аллах си кавѓатут манге косуно. Дикла косуно е Малик ибн Динаре, субханал. Па вакло дотарпен джаргумтут дека тусијан. Па не саракава тикно свиџингјапе се Маликоске, по Малик ибн Динар ва кергја, када те почавтут нешто. Сојтани бутива керела, соске келеја туке ва кереле пувјаја, по тикнова кергја. Соске мате келаман ги одолеја костар сосум створимо. Ва керела, о Аллах те бареке ва таала, латар створингјаман, хем килате киранаман. Акла чачева кереја, о хакова кергјан. А шали вакла те ва кереманге, соске ва керела понекогаш, додека келеја туке сине, понекогаш ровеја, а понекогаш асаја, потикнова кергјалеске. О Малик ибн Динар, која сетинава манки казна е Аллахескири, а вола пес манги вакла те ровав. Па понекогаш вакла сетинава манки милост ме господарескири, па тогаш вакерела асава, соске надинава ман дека му господарите на вакла милостно спрема ко перобија. По Малик ибн Динар не сар зачудимова кергјалеске, ама сој сето туа калеја те размисне добором, ту сијан панда тикно, ту сијан чистота рогјунахија, соске добором размиснеа башакава. Па кава тикнова кергјалеске, племенита лафија башо Малик ибн Динар, кова со кергјо Малик ибн Динар те ровал. Хемва кергјалеске, о Малик, чачи паске вакла месиум тикно хем терно, ама кога дикава медаја, сар почминела те тарылва керели јак за да вакла те керела минге хајбе, дикава дека мидај прво почминела есане етерне каштен цар те астарили ијак, па после вакерела чивала по баре кашта, па агјарни вакерло Алла да етернема нушен цар ка почминел шете тарило джеhenemi, па одолеске вакерела дарава. Која шунгја кала племенита лафи о Малик ибн Динар, почмингја те роволем те вакерел ја араб, а кава тикно, чачи паске коло шукар тикнуем богобојазно, денгјан ле манге сар поука, те шунава кала лафија, хем те сетинаман, кото рахмети, хем ке ти казна, себе пја кале тикне насихатеја, а кава тикно кова со кергјама насихати. Сојтани поука таро акава. Дикен, понекогаш наџанена кастар кава волтке нешкар насихати. Дали кава волтке таро терно или таро пуро. Дали кава волтке таро тикно максами, битној те шунеле, битној те селаминкереле, битној те деле прилика те вакерело дова со мангела, те преметинеле, а Аллах те бареке ва таала наџанеа каска му келкото дром,
те шејтовол поука хем порака туке саракава тикно е Маликоске ибни Динар. И ако Малик ибни Динар сине учењако да левакте скоро, али лела поука хем тару најтикно окова сотова керав насине да добором вредно килесте машкар која дава пучляло Малик ибни Динар. Вакрила ашали те вакереманге тикнеа, пошто дикавату дека сијан оштроумно, пази не накава. Шали ваклате вакереманге суи разлика тари годиджи ко нефси. Потикно вакер гјалеске. То нефси те рингјатут, те накавемо мате дема селами, ама ти годи те рингјатут, ти ранетут, ем те дема селами. Вакла чачи паскета на агјар, ем чачи паскета на агјар. Амаро нефси, катеринела ко буд букја, али ако користингема мари годи, пред само те керат ва со амаро нефси теринеламен, буд шукаркова ко Аллах те бареке ва таала. А далеске, пред те керене саве букја размисленена. Се послем касно тану те пера пишман одредиме букенге. А далеске мари годи, те користинела ко секова јек вакти без разлика, дали шукари паске или билачи паске те беша прво, те размислина, па после те ана одлуке камаро живото. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.